Musiesia wa kisese cha Mutongo TV ni kwatia kiweyo chaku nikiende nesa ni mubea kutukwata mbauba kiseseni cha Mutongo. Nitawa Jacqueline Bina ni yapika isayitu ya kunenanya. Osakabila tengea na ninainima kwa studio ngwenda mamukethie na maimutabia umuone wa ukambani witu. Twambie na ku Bishop. Ewa masipa Bishop mala umeto kamba masakumba tumetoka kama ni Bishop mwetukisi mbauta na Bishop na makanisa ni wabasi wa makanisa wa Jesus Grace Victory International kwa ni Bishop na nina misingi yotangi. Na asante Bishop. Na asante karibu studio. Madam Faith. Mwetu la mwingine wewe. Mwete kangu ndo. Munene musiaisia tika leti tukianza. Asante thank you studio. Na kwa nitwa John Mwaka na gwitu ibando beta mpeketoni Lamu. Ni bazanga na ukamba lakini kuyakamba ingi na ni mutango. And mama Mbasa me represented na kwa njia mwe nitwa Jacqueline Binya. Na njia mudho cha indi tunenanya icho kitu mnamwe mose kavila nundu unenanya witu umundi twendea undu tunanena chumwa chukingi ulala iwa kimisi itwa nenye muno chumwa chukingi tona mibakaiva maundu amambia aba nange wane mbingi muno na nitulilikana benge wa Bishop nambire baya sia kibeti chato mamwana akabuche mundu ango wake nikenda maibwe itonie kesi ngie oba mitandaoni mutumia wabiwa bakubi miaka 50 mwitu yana yesa kukakwasya no bongo ni mami wange ngie mami wambiye nasi na saisu mundu already maisha make imana andikika yaba seli no kuelewa maundu watu tono mando wata kimisini John Nimo bya muno Jacqueline nundu wa kunenga kabindakani kana tunene maundu azu tunanene achumwa chupipitie na kindu chambe ni kana maundu wa ni maito na ni maundu manthoni na ni maundu maete kiumu musi lakini nongina tondo ni mekikite te mandenzia ya kumasolve kana kumatatua ni kana wiseithia hii andu maitu na mambia kuboa yuko kindu chambe ni ndone na alimu ma school kwambia primary kuthi secondary na ma colleges yo ndengi na university ni kana mwena jukumu ya upundisi andu maito kana siana situ idha ile ukwatangwa milo siana situ idha ile ukuna maundu molalai na andu mamusi kuhukiwa kana sinu sia muthembosu thiu nini no ni mwalimu uende ukuna wia museo unaithino wa mitandao elonanya undu ukubundisa siana ni kana wisaithia hii si ukwatangwa mitho ni kana wisaithia hii ni sietunza na inalika maundu ni asu kindu kingi cha keli ni lazima twikie ngwa nanzi la ile kwa mtu tuambia na asia ipyu methe ni asema aume mesina maka on the nongi na mwisaithia meki yangu ukisaithia hii mai kuonanya especially private parts nondo matako ukisaithia sindu cia thoni na yambi ya ku inaibua hisia fulani ndani ya mili ya watu iko is no part na kila kingi ni kuhakikisha kana andu amoka urutapia kana ni mekiwe maundu mathuku kana ka kiume kana kana kaka methukiisie na ni kana umatethesi na ningulilikana chuma kina thelile faith yetu ya kana ninya wakana either ni the wekanya maundu azu dakasaidi nethe lakini atumie akili na nziela ile kana wesaithia maundu asu ni mose watu anuru waema kutatua mapema aswahili maisie usipoziba ufa utajenga ukuta na kujenga ukuta ni gharama kuliko kuziba ufa ni kweli onangi maili itokulika mustali nusua kusome diandu ni anduma community health mwithi baya sibitali bende na andu asuni manena si andu na me ina better position kukuelezea kuliko mwalimu ndo kuya ini nyu lakini usu kutabia nenda kutabia weko nondo meambia na kukisia na matesi ni ku create feelings we wana tu anatwili noni yatungi tu ananya tumwana twili
twa miaka netha andatu tunje tina ngali twibithanite na nitumana nitukwika kindu kithuku twikunike tukoka tukakisia na nituvisi twili twana tutomtumisia ndeto isuva yona jakiti ti asumeoka kwanza mbele lanzio ama ile tobungi pia ndo support on religious basis nundo ulala yo noletwe ni Islamic noletwe ni Christianity noletwe ni Hinduism Buddhism on nenzomete maudosmani mizim religiosity sivyo ndani Cameroon with your katika all these religions we agree in Abrahamic itwetikana na mauduma na you non-related klana otiane omoko ithio the Torah you made otiane omoko Islamic Quran whatever na sio ndeni nenete against mundu loka koma na mwitu yake uloka koma na nyinya yake uloka koma na ethe yake sio ndeni nenete na hata ikendo na powerful cast kiumo kidogo deni kwa ube mabundi sio tuekete kubundisi na tukalika mabundi sio ma prosperity shakaola opole tukalika mabundi sio ma kwasia tukolwa kanabe mabundi sio ala maideto kwati ya dini ambao ni mabundi sio matabia matabia Islamic mambi yake kanini ona kubundi kwa mystery kambi ya osoma mystery keka nini kainete ala kainete Christianity na Sunday school wa my Catholic siana iko kasani na mwalimu ma Sunday school ni maidete na mwalimu mesi kana medili na character ana monitor mave lower primary school ni maidete na mesi kana medili na ona ingima school walimu no mame anango isiana kwanza wote mama thoki wote mama kwa maana isiana twidi tuna cases siana toke kana wasoke ka investigation kaikuya na break your virginity ni mwalimu wako ni class 6 na break your virginity ni class 7 ni mwalimu wako na kaikuya ndo katata jamaa na ndo kilugeja happen kana kuni ndiko college na cha happen ni class 7 kwa huyo no mwalimu kaimu isene sasa wako ni transfer na atikula wa NDA na baie ni spaces moto na kwazi kosa mo ila wa transfer wa transfer ukatoa evidence kwa huko kana kuika break iwe na nanu kwa pe education ya ile tobundi kwa bishop na nungwe ndo nzungia yi pe ndo incest twimita tandu mam ndakamemwe na mamu si umwe lakini byala moka ukesaidia ni step brother step sister whatever bu already bune akili ni ando miona takindo kawaida nondo tinda kamwemwe kajundu tu it's okay the relationship beyond that iwe ndane say the relationship nondo ngaine waeke mubaka kama yake ananda nondo ila ingetu ilo tukatwa nena ni kwa tizime faith wa weti wa ngolwa no ezio advise wani mwalimu mwambia na minogo wa mbui asia kathenge kune betange kabisa kageso kwa manenya nondo kwa manenya genzia ya 20 o unisinu ngaiwe ke generation ukedia a generation ne ya mpaka ya kana peke sia ocha kuma from where kuyubika cha kana mutaendete kwenda muidenge yani akita so basically ndo ikomana na it is not allowed ndo ikomana nyaku na step kwanza na hizo step kwanza mena ugezo ni baadhi ndo tukuenda asia desio tuku no yesa umaru kamuindena kasumbane ndini yesa umaru komande ngania iba au maru kai na mwetu wa brother Matthew go wakendu sokoni ati ya umelia mutauni leboni mabigila nje na hiyo siji mokusho nondo mo usaidi hizi ndamu ni nzito kuliko maji yusa ingi mona mukusa nyosu mona nita wendo na kindu uyona nitakimbithi lakini ndulwa kananga ini wene na kimbithi kina consequence
no isaita ba ciana cikatwika iwete mukendia wana bloodline ya andu matwike ni tamandu ka ngasi amekola mithuku ikoa na mukasi ani mwauiwe na ninyo mweyo ye ninyo mweyo ye niguo ndo ndio ngelondo bishop wase na daktari mwaka hivi mumanekana okukanya wa family tiki ndo choyo ona kikamba kithio niwe bya ngondu ye mwana nundikana baba twikikane maenda makathambwe nundu wa ukebya nitwaete ngondu musiusu niki nithe either kwatie muka mwana nithe either kwatie mindu nyene ndo thiba kwa twana tutuvisi nitukegyo tumikana yona tututese idangona isu sorry stofana tutuvisi nitu very sensitive na whether kisiange waya andwaya nengi through the nature of my work ndiko banana nindo wewe ando ingi majasia nye my sexual encounter ya relative nekana kanini my younger wokie my sister my brothers yala ko mokie no na yu ebinda jate netwetha wa ni mweta wa mukabula nyona ma step na ju ni wo wa ilo ikulia toke kikiambia what have we done wrong nitwa bae te family tukayange wana sio tukamata bya mibaka ya kune banana even family values onamba ibe mbai sitatwa na yuta yeye ni baya twa na cho ni yeye ni mambi yo twa ni we awa uitwa moye ni wetwa mwetu ya mweni na bise de la nunenga ni tenda yana kiuni chat likile na kiyo na kikitate na ende dikandi elato white way issue tesu mweni ndombinya mwana wa kumbe nini tunawe the last time mu believe etikela kana kukila chika utabya nondo kana mundu lote so ubongo ni mulevi kana kika utabya kithukisia na wikite with all the sincerity that comes mulevi gorwe kana na but faith it's a very thin line nondo noko nata case su bishop kwasia mwana atumiwe ni musie ozindae mwana wate yuti mwana waina miaka 10 kuthea uzwe mundu muima nengiona kwa how do I send a 10-year-old girl Olena na John? It is not possible. Kana Olena bishop. No, lazima get together. Ke college girl ka slay queen ka vodemba. Ke tukana ke dio katemti kadelila. Kadelile ka to. Ona kana kanino ke ndo kasi yangu angwachiona. Okani nakaina wadhi usunundu ukionengwa gelemende. So it's a thin line. Ayo kundi bgai kabundi kewe. Kewe na wana wa makuwetu. Kaitishwa hata kuwacho nani muisaika kukeka kinkangasiana siene nondo adumyo majela nondo akukeka angasiana waona kana yokango kike aikakika na keka na kiona wakati mena message ya magu ni weta obo watu mwana twana tubisi ndana teta nambe tutonola twana tutwa tubisi na tuone kabuka bwandi akwe muno makubuka bwandi ma relatives ma uncles ende mwakakwame kafika somba neka mutiso stwana twinkuthi yanikwe kuna maitima itokukisi hapo kana kabisi yundi nena namba ito kana kuka kabisi keka buche kana kabisi keka buche kaike blame ndokambe yakwasi ninye neko miye na ninye neko miye ni nani wezi au message makoma ame wathi ninye neko miye ni muthi ango wambona kana is this normal kwa ugetsethe la kana kwake nikeko nai wona ndiye ko ne yangonga nyana nigwe munenge tendaya choki na ko kai mando kangi kanina ngimbe wako kangi yeka ondo bishop wetie ndi mustani itwe economize ndo itwe let's not normalize things na dokende wene family gatherings ninzio lakini dokende wene mutwike mwina kindu private kana mwetu anganyama mwetu ya uto siani gwe endo muno na kana kama my brother sisi ando iso no sisi ai mwetu wa endo muno na brother wakwa ene au baba kaikwikala kwake ai mwena manyusa ai mwena meka ai bishop nini siniweka koku ni kometho ni kweli so koku ni kometho bishop ndo wasia museisia ndukadibasa kunda kigu nitusiokete.
Sisi yetu asioka namba yetu ya SMS ni ile 39115. Facebook na YouTube ni Mutongo TV/FM. Na tuinene yule wa incest. Ile part 2 kuma last week. Na to the break bishop yana asebe una nongi we too much. Ko kuinoko no kometho. Na faith asia mwana woka mu believe. No I believe mwana. What are the steps? Nondo mbe kabla mwambi othio kwa accuse mundu. Pe steps wailete kwika. Nongi no mwithukisie nongi wailete otabwa nikenda chini chuchu nondo saingi andu meka na sema thombi ni wandabia nanye takwata mosi njuma kuni 30 ngwende kabanga ka by the time twisa ikalandi tunene twikona kesi ya mundu waiwe uteniwe ona kila kitu mandema na ichudie. What are the process? Alafu Jackie teita akamba maito etwaidete kumanyakana sindu imundu kasio sae na kufulumukila na metoki ona Muswahili Muswahili ala aega matatu tia manu waenda walisema no kusema haraka na mwenda pole Desa itulia uloenda mbola desa itulia na mundu ametoki ni wetu la sana na sindu imwe ikokia kimusi nojiteta yulo lala iwamusi tione na kulala iwanza one mwana kwati wene yango wakwatwa ni mwana inya kama mwana inya kwatwa ni uswe you can look uikilika onaeva mwana oni woka tetwela ya faith titona kwasya kana mwezukisi muno dukambo mwikiria muno na ni nena nyene ka kanzile ina kanena makanisa na baikindu kinzoni muno takui wose tambia ya mituke ya kolokoloni kisheria kotini children's department ila sio ndete siese na wayo bikabaya kana kaje ikulwe yimo kayona na koige kwa kayase nyene na asasi unundu ango nitwe manawa na nikia kukoma nikia ango ende to maida witu na manda okindo no mukwatesia nikanae kotina itokita na kubanu wosielo ya wandikite kala kindu chonde wisio kama usienda omeno community yone andu mo ndemando ina sori chenda na baikira nikamwano na nyinya ni mama na bangiti na kunyinya ndo nesikindu kero ko abo mwezukesi na wa mwino mwezukesi ndo ndo watu wanekana enda wone a counselor nikana akwite we na ikwita na ulopo kitu nikanezi kwije kwa mundu musio kiliko ni nukumanya bado ubungu kana bayo ubungu ne kwa ni yenya ilito tingalena kana ya tingalena ay uto no jukethia ukwache no ukitu mana twa makomayo na ni wa wendie you know ndo tanane wa mbeso nenga na iwa aimwe wambiko na kwikukonya kwanika wewe ama tumeao ni kwanika wewe ndo wanionde kwanika kukonde kitu kwa huyu ekwaniye solution ila nyendo nonenga neta bishop mundu ndakamboje sembe kutunundu yedwa unless with musiaine wethia kana ni mwethia kitendo takila cha Yesu ndakala mundu mwaka tendo ndio na balisi tamethia majika kiko yewe lakini ubo mamini endao kutabiondo dadini endao kutabiondo mwaitu niendao kutabiondo osa kabila wikalende wizikisi na kujikulia makulu alama kuwailite kwekata makulu alama kuwailite kwekule wekulie we mwene umanenesa kana kabisa makulu ana kulia na neneaniwa kwa wini sinesa kana kene kikie kana kineke kwa nyendinena iulua
undu maili kaya jaki ede tondo mituku wizo tuka no kia na mituki ambao kishaka na wina ugo kila kingi cha kili tuswanie mundu akamana une nzaka mezu ya mbunyendo nazi anu mama na neuke dhani wa manoni mwetu akwa uni mwana wakwa uni musiyi kwani kotenya mu ndo swani wanga na maundu amambia na ndai ya mwinenania Mr. John ni institutions si vai laito no tethesi andu amwe tabe amwe mabukiwe mesiana na nimenda counseling nundu ni mainie asi ona amwe nimenda ona mama itaji counseling institutions si basi allowed ni sibende ona gender based institutions tuambie na isi hapa kubipyu kindu chambe aingi maito ni tuenda makanisa ni kuthaitha na otondo bishop waweta ni wika counseling alama enda makanisa ni na angi no ndongo isi makanisa ni isinonse yambe either pamu sitina tona kuyange wa together ugesaidia ni to solve a problem you know atua yambe kwanza tuenda kanisani either kanisa lina kwata utethio dhuke laki ingi muhimu tuenda kwa either ni kana children's home na pakube children's department ni department ya children na ukathi kwa account ubisi account whether we makuene whether we masaku kitui county yote no direct wa lot on kuthi na either ni kindu agent muno kwanza wamba islo police no mautethese kana kwa chief magakuyenda pana na bana no tethewe ko children's department na peo na ma NGOs angimetha na maundu asu metha maiko na maundu ma counseling na kutethesia ciana ila cieslandini wa challenge ya muthembosu na kaindo kangi nenda weta last week ni no lilwe ni kana nienda kunena na youth na mono ona andu ala mendini wa family ni wisi pekindu kitawa genes kana tizitulwa meta hata na kikamba zunza kamethi pakupe mono mumbila wanda kamethi wipa kube genetics wisa idea twasia siana either sina ilema ite kuona nesa sina akili punguani kana kata kapo wane mawau nundu the gene pool ni nini nicho kutumi twe watu thibasanga muno nikana ukesaidia nduna mwina asiabu kwenyu mundu mwasiabu kwenyu itha mwandu atundu utuiwonthe mutundu uona sindu cia muthembosu yuko you enlarge the pool ukana ukesaidia ni watethesia ondu bishop nawetete thingi ona alama itha cia indo takwa ni itha cia indo yu isaithia wenda county ingi ya baza kuyutho wa nthenge ya kwa mbui cia nthengile cia saiwabu uitwa abasa muno nikana ukesaidia ni wa enlarge the pool nikana protect ciana ciaku na ciana cia muthembosu so other than children's department other than children's department pengine faith nuko ndetheja nuko nawe ozu muno alimu alimu school alimu imatethea cia na be ila tasia an agent incest ni lao mwana noyo ni wabukwa na nuko na mume no kuona na ndakina the first thing you do mwana usumu sendi hospitali mbe ketho wabe report musikali mwete na bapo disi ni methiwe na department meka department ka kwanza kaando pia wanaka sembia mwana usu hospitali mbe ambothia yitwe mbe the trauma nundu ni twisi ona besi ana cia rupture uterus sio ono mundu usitakasia ninge wambe yo bukwa we miaka 5 kana miaka 3 you expect kana kukethwe kena kindu kibala kena ona myei po uba ikindu kiki kate uka mwana usumu sendi hospitali na immediately gather as much evidence as possible nundu ona otwana ni tukwatikane trauma okay kaeli katono nena ukesethona na kainenecha manda an expert pe mundu muka na mwetete kesi na ila waetie kana ku akiye kasole sola family yaku kaka sola sole yaku
kasole mundu nene yenda metho manene kejijithie imindo sola uncle waku asolo mundu yaitu niguo undagitali watu this is a multiple abused girl either the physical ona kethanda karibu kana whatever na ola mindo kwa ukate wa target na true to our words those two people were actually the culprits kila kiboni kana na withie akateke ubithia ila mwana waku abukwe nasi muno nyenende kwatu mwana ila mwana waku abukwe kona kibetikithi uthambia kamwana ku kikabaga vaseline kitimba na ndese kana mwana one muumegwe ndwenda mutwa hospitali nundu ndwikwenda kikinge ayibo anale kitsisiana and then that blame game na your community ila wewe mwana wa abukwe don't brand that girl like loose one wone unenenganie uenenga nako la kwethe aje ikulie keka kwa kana kaku how do you take it na kindu kingi faith tena aminia watu wa mwana hospitali make sure pena police nondo unaweza police station nongi na wetu OB that is the process Kelly nyama nkunenga lawyer na tilasima wendiwe na lawyer serikali ninenga na lawyer wa mana nikenda chain ya evidence mwana ono kunywa ndaka mengo ile ikite sina fingerprints sindwe si custody nzio chama bishop wasia mituki ndivi kanesa kwa atiani na process isu nini sibende ana emotion mwana ni mume nini ndisi waambia ba wisemba hospitali ituika nita emergency we so hospital we police already evidence ni anangikia na kindu kingi betanga na mwana na mundu lo mukisi if it's possible ake maenda ukambi onena no mwana no lo mukisie ndeso nena bishop kana ndeso nena ona kuti nene ulo mwana muguche kana tunene ulo lala imuzinoke bedila kiteba ndugu chuo ngwasi ayo chain of evidence still lazima uwe kwa hiyo kila chain itakuwa kiwani mungu alitoa evidence enough ya kila chekika na history na yeye yatiwa yeye kikangata ni watu wanaenda lwa maimwe kana mainatu waibu aya pe mwana kwa kama na nilo nena kona kokatumia wani oka wangu kesho mtu wa the testes nundu na keke na chabina oka ndemenjo kaki kitwe useless ila yuna no kwenda keke na kilanda tikayonde kwa hiyo na twana limwa tuona itu kwatwa na monopio kwa ube na pena ulimwengu mmoja na Omo tena nenge wandiko nundu we katayo into sikazi mata nundu wendi ayo okegwa uka kaka ukuka karibu nikatwete na kaka sio uga department mbingi na katika government lakini nisile kila kitu mando muno matanene ni mayisi miambia ba na ngewesu ya aibu nona ngewa ya aibu bongo anatumatabika na wa the police station by department ila dilia na maundo asu na mayeli to weta na maiweta mendo amena kitumpincho medipa lave make investigation yo lakini we mwana no bukiwe wambo semba watabia neighbor wisi jana ukukile na sia kunota bana sia ngwasia mosisi ta wachisomo lakini bebe bandu babikao kabikai na wete lakini wele to weta kwao ona kuno ya wata musi ndio ngelelondo wase my sister mbina ona ku ndukakitangase ukweje twasia hii sanctity o bithia musi waku muse waku kana muka mwana ka ati ni kila kiboni awa tabia ndo wese me obindisia ndo bishop aweta asia aka na mwandu waima nitwa wetie last time about ibetindiwa ondo si kaati na kuwe waba manani watiwa mundu mokandiwa na nene utindani ke wetete mundu mokandiwa ethe nani especially in our community ethe nani pio nundu ukaotiwa weweka na watu weweka oikile bia yauma pe ame ubanga wenda mueme pe ame ubanga
ni wele kanithie nake mundu umwe so take advantage ya kwithwa already you are branded like very desperate na mundu moko kwenda ume wiyesethela yuko kubucha ya ubucha ena muito wa already ni wanangi bai mundu ekwithukisia na wioneka we desperate so na ito mundu wa mi not wa ni musee wako ona kundu mindu bande mebaka now you even we manda ona kuithwa we ona security yaku neto ne webeka indo kake yetwa paper spray ekala najo ono wona mundu wa behave au mala kwa ku atunibetie metho endo thio wetai we manda cha mukane wa musi muna kwa ndo asuma brand yetoke said ona wawambu bai mundu kwitikana yes ndo already ni wanengi we si twalite yako simu hizi matukoni sutede simu itumie nesa record ateo temene inai na kivindu yes nundu sindu isu cia usoya nai nizo itulikite mathenani asumani kia inai na mwemena kiko na ile tuikia ngai kindu juno jogi ututethese na duketi kile kuatia maimu mauliche maundoni azu nundu maundwazu matwanangie mpio na maana anga misithitu bishop data yangesa ilanda na basi au ndeno buku na atumia aidheman kiai aibo imwe ainyamandu kiai aibo imwe na ciana nenyu ikianesa mewa ithea kuinya ngango cia na manaka na takame cia muci ni nthuku uciahandia kimundu kitemana ina tuimanise kunena na cia ta family mundu mamanya kunena ta family mundu amwe maipi tukamepaka ni mwindu amwe na ndai ano mamoni sister akwa oni brother akwa ti kunena na kimbithi ati ukethia atu mundu twile twivingite ka room twile twinena tuimanise kwikalanthi ciana cizoe kunena nethe na njati mundu ena pinya wa kwasi hapana na ndukendwe na wia nundu muno mundu endya we blackmailed nita wa Jacqueline Binya kilungu kita wa Tuneenanie tuko mane chumwa chukingi na athimikai